মৰ্ণিং এইটো আজি নেক্সট ডে আৰু চাহ খালোঁ আমি আৰু চাহ খোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আছোঁ আৰু ছাৰৰ ঘৰত নেক্সট ডে ত' ত্ৰিপুৰা এনাৰ্জি ডাইৰেক্টৰ বৰ্তমান ঘৰত আহিছিলোঁ গুৱাহাটী অসমত ঘৰ তেখেতৰ ত' চাই থাকক আৰু আছে স্পেচিয়েল इधर से जाता है कोकोनट मेघालय मेघालय त्रिपुरा से भी जाता है मतलब हाथ से ऐसा तोड़ कर ला सकते हो। कोकोनट फार्म अंदर और है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट लाल वाला है ये हाँ हाँ कोकोनट ये महंगा होता है इस गणेश मंदिर और इस गणेश मंदिर सब पड़ेगा देखिए ये मिनिमम सर ने बोला 600 and 700 पुराना है ये गणेश मंदिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स असम गवर्नमेंट अच्छा आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ এইটো স্যার আগৰে ন এখিনি ভাঙাখিনি बापरे हाँ साइड्स ओ मंजिल से आगे लोग कैसे बनाते थे कुछ है नहीं छेनी वेनी यहाँ पे नहीं मिलता है वो कहीं और से लेके आते थे जो एसएमएस कंस्ट्रक्शन है पुराना ये ऐसे ईंट का है पतला पतला ईंट होता था ठीक है इसमें कुछ अंडे वंडे की कुछ केमिकल मिक्स करके जो इसका कंस्ट्रक्शन करते आहूम रंगघर जो बना था आपको जो बोला था इसी स्ट्रक्चर का है सेम ये पत्थर ये अलग है ईंट तो बनाया हुआ है दूसरा जो है ये पत्थर यहाँ का नहीं है कहीं और से लाया है नहीं ला रहे हाँ ग्रेनेड গণেশ মন্দিৰ কমে 700 বছৰ 600-700 বছৰ পুৰণি হয় আৰু এইখিনি গ্ৰেনাইট পাথৰেৰে বনাইছিলে আৰু আই থিংক তাৰপিছত এইটো গণেশ মন্দিৰ বনাইছিলে তাৰপিছত এতিয়া নিউ গণেশ মন্দিৰটো পুৰণি এইখন হয়
से असम पे रोड का बीच रुकता है और बिहू का स्पेशल डे पे ऐसे বাছ का জাৰ্ণি তো আমি এতিয়া বাছেৰে গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ তো দেখতে रहिए আৰু ৰিটাৰ্ণ গুৱাহাটী যায় আৰু ঠিক আছে নামিছোঁ ইয়াতে চাবলৈ ৰখিব দিছে তো ইয়াতে ৰখিব লাগে সকলো বাছবোৰ ৰখে তো শালমাৰা এই জেগাত ত্ৰিপুৰা আৰু ধুবুৰী আৰু গুৱাহাটীৰ ইয়াতে ৰখে অলপ টি ব্ৰেক হয় কৰে আৰু তাৰপিছত যায় সকলো গাড়ী ইয়াতে ৰখে এইটো শালমাৰা বুলি শালমাৰা ধুবুৰী যিমান গুৱাহাটীত ধুবুৰী যায় ইয়াতে আহি और साथ पे हमारा है मेन हीरो संदीप दा आज संदीप दा रहेगा और कल जाएंगे ना कल जाएंगे 17 तारीख আহি পালোঁ জালুকবাৰী আৰু জালুকবাৰীৰ পৰা এতিয়া আকৌ নিজৰ স্থানলৈ যাওঁ এদিনৰ জাৰ্ণি কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া আমি হোটেললৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত হোটেলৰ পৰা মই ঘৰ যাম আৰু এইফালে তো আজি জাৰ্ণি হোটেলতে শেষ হ'ব এয়া ভঁৰালো মুখত মানে ভঁৰালো ব্ৰিজত ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে ইউজেছ মেটেৰিয়েলছৰ দি কাৰণে